gipadayag ni San Pablo sa unang pagbasa nga mahimutang bakakon kitang mga Katoliko, mahimutang bakakon kon mo kuyog ta sa panghuna-huna nga ang patay dili mabanhaw. Kanabang mo uyon ta na ba nga ang patay dili mabanhaw? Kamo mutuo ba mo nga ang patay mabanhaw? Nganong wa may klaro ang daga uban? Mutuo mo nga ang patay mabanhaw? Maayo, children. Unya kay mutuo man kuno ta nga ang patay mabanhaw, mutuo sad ta nga kun kita mamatay mabanhaw. Tuo mo nga ikamatay ninyo mabanhaw mo. Nya kay mutuo man ta nga mabanhaw ta inig kamatay nato, dili ta mahadlok mamatay. Nya okay ra ninyo mga matay na mo karon. Oh. Mauna ang mga bakakon. Mauna ang gipasabot ni San Pablo nga mga bakakon. Miuyon ta ba? Muna ningon siya, kung ang atong panghuna-huna, kutob lang aning kalibutan na kita ang labing makaluluoy. Kita mo ilabing makaluluoy. Nga naman, nagsangyaw gud ta nga ang Ginoo nabanhaw si Kristo. Nya ang tanan nga mutuo niya mabanhaw. Nya kita di ay mismo wa mutuo pagkaluoyan nimo. Mura ka kasi giingon nga ako si Father Siano Obod, pero wa day ko mutuo nga si Father Siano ko. Unsa may tawag nimo ana? Tawhana. Sister Alice, ako Sister Alice ko. Pero wa day siya mutuo nga siya Sister Alice. Ako minyo ko, pero wa day ka mutuo nga minyo ka. Saman, sakto? Mao na ingon San Pablo, pagka makaluluoy nato sa tiyang giingon diri, kun ang atong paglaom kang Kristo ani ara niining kinabuhia, nan kita ang labing makaluluoy sa tanang mga tao. Mao na atong gi paminaw karon diri sa atong ebanghelyo nga si Kristo ug ang iyang mga apostoles namiya sa ilang balay, nibiya sa mga taong ilang gimahal. Kinsa na may ilang gihigugma, ang katawhan sa tibuok kalibutan. Motong sige sila glakaw, wa na sila magtanom, wa na sila isweldo, siging lakaw sangyaw sa pagtulunan sa Ginoo. Nya kung magsigi na lang kag lakaw nya magsangyaw, wa na ka magtanom, wa na ka mo trabaho, wa na kay sweldo, unsa may posibleng mahitabo nimo? Sige lang kag lakaw, sige kag sangyaw, unsa may mahitabo nimo? Patay ka, mamatay ka. Mamatay gyud ka. Unya kay wa man sila mahadlok mamatay. Siging sangyaw. Tanawa ha, unsay nahitabo? Namatay ba sila sa gutom? Wala. Nay, daghan kaayo dire mga babae ra bari gihisgutan nga mga dato-dato nga mga babae maoy mitabang nila sa ilang panginahanglan gigamit ang ilang katigayunan. Parihara ko dinhi sa atong simbahan, dinhi ba sa atong parokya, kaniderong atong project nga niabot naman nig mga 15 million. Kuan day ni. Sana ako day ani mo naghatag day kwarta day. Wa oy. Gasigi na lang ko gwali. Wa na ko'y income. wa na ko magunaw-una sa una trabaho man kog Land Bank of the Philippines. Unya ana ko'y sweldo dito kada buwan. Ako'y trabaho. Nya ma-promote sad. Di arang-arang og sweldo. Pagbiya na ko sa Land Bank, sige na lang kog tanaw diha anang na ang Biblia, unsay tunanan, unsay katunonon, wa na ko'y sweldo Nya, namatay ko sa gutom. Wa, namatay sa gutom akong pamilya. Nangamatay sa high blood, nangamatay sa kolesterol, namatay sa diabetes, pasabot sobrang kaon.
Nya tanawalan niya kung naong karon sa una daot kay ko karon himsog na kayo. Pasabot ani saktos kaon. Nya kani mga tao sang nanguyog na ko dinhi. Nganong nanguyog sa kani sila dinhi? Nagutman. Wa, nya nana sila income. Kolekta. Tagaag kolekta. Mao na ang pasabot ni Kristo o gipasabot ni San Pablo nga kining atong pagsunod sa Ginoo kinahanglan mulahos gyud ngadto sa pagkabanhaw. Dili ra kutob sa kamatayon. Kay kung kutob ra sa kamatayon, nya mahadlok na tang mamatay, mahadlok tang masakit, kutob ra kita diha pagka makaluluoy nato nga tuwa ra bay sunod nga kinabuhi nga mas nindot dinhi. Nga ang tanang nindot dinhi wa aras kumingking bisag i-times patingalig 10,000 times ang kanindot dinhi dili makatupong sa kanindot sa gingharias langit. Sa to'y tubag nato sa Salmo, Ginoo, inigpakita sa imong himaya mahingpit ang akong kalipay. Nakasuway na mo ka ng perfect happiness, complete joy. Nakasuway na mo din eh. Unsay pasabot ana, kana bang sud sa usa ka semana wa gyud kay gibati nga kahingawa, kaguol, kasuko, pulos gyud kalipay. Kasuway na mo na. Kanang gikas pagmata nimo hangtod pagkatuog nimo sunod na sang adlaw, wa gyud kay kabalaka, wa kay kaguol, wa kay kahadlok, wa kay kasuko, wa kay kahiubos, pulos gyud kalipay. Kasuway na mo na. Oh, wa mo kasuway eh. Ako gani o ko kasuway. Pero inig kamatay nato, inig kabanhaw nato, ipakita as Ginoo ang iyang himaya dito sa langit, mahingpit atong kalipay. Sa siging pamalandong ni St. Thomas Aquinas, kani si St. Thomas Aquinas, usa ni siya ka-Dominican. Santo Tomas de Aquino ang iyanang translation sa atong Cebuano. St. Thomas Aquinas, bright kay ni siya, niya theologian, philosopher, mao ni ang patron saint dito sa Santo Tomas, diin ko ni graduate sa akong theology o sa akong canon law. Sa iyang ka-bright, nihangyo siya sa Ginoo ba nga ang iya untang gipangsuwat ma-affirm nga tinuod gyud nga ang langit mao gyud ang pinakanindot nga lugar. Sige siya suwat about hell, about heaven, mga virtues, about sa atong doktrina. Nindot kay siya mo suwat, nindot kay siya mo describe base sa iyang nakatunan o sa wisdom o sa basa niya sa Bible. Pero ang iya lang, ang iyang personal experience. Motong nihangyo siya Ginoo, kung pwede, pakita ako gamay o affirmation nga kining akong gisuwat nga ang langit maogi perfect joy, makasinati ta ko samtang buhi pa ko. Dihang nagampo siya, nakita niya sa iyang hunahuna, gipakita sa Ginoo ang gitawag niya glimpse of heaven. Kana bang unsa man ang glimpse? Kaning bidlisyo lang ba? Kanang mura lang bitaw siya, tipik lang sa langit. Mura bitag inigtan-aw ni mo ngit-ngit pa ang kalibutan, nya mosugod og sidlak ang silangan, di ba naa may gamayng hayag? Ingon ana ang yang nakita, glimpse of heaven, of the glory of God in heaven. Wa gid siya kita sa Ginoo ang hayag lang sa langit, ang danag lang sa langit. Nya mao to iyang nakita siyang vision. Few seconds ra man tingali to. Pagkakita niya ato, purtigid niyang lipaya og nakita niya nga ang tanan niyang gi-imagine og tanan niyang gisuwat mahitungod sa langit layo ra gyud kay tinuod. Motong nauwaw kay siya nga wa day siya kaabot gyud pag-describe sa tinuod nga langit. Iyang gisugdan pagsunog ang iyang mga libro. May gani kay nasalbar sa iyang sekretary o gipangutana siya, Padre, nganong imo maning gisunog ka mga importante aning imong gisuwat? Ingon din siya, nauwaw kay kustanan, kay pagkakita nako sa himaya sa Dios, bisag
Tipik lang kaayo sa iyang himaya. Tan-aw nako sa tanang butang sa kalibutan, mura ra gyud basura. Everything seems like a straw. Murag basura. Ana. Muna ikaw bana makakita kas Ginoo, mahingpit imong kalipay, kanang imong asawa mura na ginag basura. No? Nya samtang mawili pa kas imong asawa, pasabot wa pa ka kasinati og langit. Ako sad, pare, makasinati ko Ginoo, inyong mga naong, mura na lang nagbasura. Kining ato dinhi kunuhay nindot na nga simbahan, kining ato mga stained glasses, wa para ba mataod, may tatog itaod na. Mura na lang nagbasura. Kana kung ikumparar sa kanindot sa langit. Unya kung maunay mahitabo, di ay inighuman na tog kamatay, basta malangit lang ta. Unsa may itong buhaton samtang ni apatas kalibutan. Ay sus, muantos taoy. Biyaan na natong tanang kahingawa, kanang tanan natong mga attachments, kanang tanan natong pangangkon aning butang sa kalibutan, biyaan na nato. Ana. Ikaw niya pa nga kung balay, di na lang ko manglimpyo. Ayaw nagpanglimpyo. Ikaw niya, di na lang ko maglungag. Ayaw na paglungag. Siya niya, di na lang ko pa-eskwela na akong anak. Ayaw nagpa-eskwela ha. Unsa may imong buhaton? Pangutanas Ginoo, Lord, unsa may akong buhaton para sa akong balay aron makaabot ko diha sa imong himaya. Nya mingon dayong Ginoo, panglimpyo. Manglimpyo na ka. Ang imong pagpanglimpyo sinugo nas Ginoo. Unsaon man ninako akong anak, Lord, daghan man kay kog kwarta. Unsaon man ninako siya aron makaabot ko diha sa imong himaya, siya pa-eskwelaha. Nya ang usa sa dito, Lord, unsaon man ninako akong anak nga napuo man ni kabuok, nya wa man gyud koy kwarta. Pa-eskwelahon dili siya papuy-as balay. Di ayaw na lang sa pa-eskwelaha. Na si Maria gani, usa ra ka bukyang anak, and siya, Lord, unsao man ninako nga ang income ni Jose hapit man gani may dili paigos kaon. Unsaon man ninako pa-eskwelahon ko ning akong anak dili. Ingor sa ang amahan, tudloin na lang Maria, ika na lay teacher ana, kay wa man kay kwarta, pakauwaw lang niya kadto sigihan kag promissory note. Sige kag hangyos principal, oy magpakauwaw ka nya anak ra ba nas Ginoo, ay lang na pa-eskwelaha. Awa ka eskwela si Jesus. Anya, nagmapuslanon bang ilang kinabuhi? Yes. Kaya nga naman, gasunod man sila kanunay sa Ginoo. Niyag mangutana ron ako, mangutana ko ron sa Ginoo, Lord, unsa man nga natangtang naman yung mga granite sa tubangan, unsa man ilisan, dilin, ay nalang nag-ilisi, kaya wa na ni-donate na. So, di ko na ilisan, balag mga pandol mo diya. Di bitaw, og na mo donate, ilisan, wa. Pasabot, dili na tayo maoy magbuot sa atong kinabuhi dinhi. Aron didto sa himaya sa Dios, dili gyapon ta maoy magbuot. Ang Ginoo gyoy magbuot. Munang makaingon ta, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Kay nasayod ko nga ang imong himaya ni anako ug ang imong himaya mo'y akong gikinahanglan aron mahingpit ang kalipay. Mahadlok pa batang mamatay? Pwede na ba mong mga matay? Wa na ko'y misahan ugma. Sige, manindog na ta, pasamtang wa pa mo mamatay.